Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas bat bidor. Ki khatar hajar sanspa saupuingut kinohikai jongka skol Samangra Shiksha Abhiyan haka khatsan trik no pra arajar arpho kila pelong daka postcard campaign ya kaba kila ujor chaka office jong menteri rang badu kari Narendra Modi halor ka jingbom pelaj jong ka Ministry of Education ka Sarkar India ya ka baha jong ka first installment na kabentaban siu ya ka tulop ka bala sateng jong kinohikai school SSA ka bala sateng menta lasan benai kinthi kata nadu penai nailar hadu penai no pra mentau snem arajar arpho Presiden jong Meglia SSA School Association uba Aristotle Rembai haba keren syakila pathai kubor lo itu ba ka jimbom pelaj jong ka Ministry of Education ya kini ka baha pisa syaka Sarkar Meglia kalabu jing ikinohikai School SSA kat hadu bakila dapram hadu nyuman nakadaw bakila hap mencusyem dakaram kesya tangban pendap ialah kijing dan kam hapo kayeng kesem kum kadap ban persya ya kacing sengam menti jong Ministry of Education Government of India ban pelaj ya first installment syaka state Meghalaya akaba kumba khatar hajar sanspa sabwengut kinohikai SSA kibahikai hati school SSA hapo ka jala Meghalaya ngila ya kindo jinge nama ka state government kamla ban siu ya kutulok jongi kumba sanrai kenti tementar sengi habaro kawe ka jala Meghalaya kinohikai SSA kila shimbenta ban Pak yang kini ka postcard saka Prime Minister of India office. Kani ka jing pempelai jong ka Sarkar Prem yang kini ketulok jongi. Ni kum kinohikai SSA ni kendo shukun kijing ngimlang su ban pinbiang ni kibam kidi kibabiang ni kikon kikti ngimlang su ban siu ni kibai school kibai bawai ban kunta teter. Ban kumjuro habang ngilech ki school ni haban shim dakaram ban yo ya kabai kali ban lej school ban pendep iki kamram jungi hare kaba pen khang susu yangi kum kinohikai SSA kalong ba war hakini kendit nai lai sop nai kibal adem ngila pendap iki hingisem jungi le kaba shimram ni kidukan hare menta war kini kidukan kibangi ju shimram ro kim aishu ya karam yangi nama bangimla mansiu kiram kiba ngila dep shim hakini kipor baladem kumta nagaling jungi ka Meghalaya SSA School Association ni kwa ban ay ka message ka basay sa Sarkar India ka Ministry of Education baka de ban pelaj na kloy ya ka first installment kanang ba nakadiyang jong ka state government kalaban siu ya ka ni kutulog ka bala sa teng jungi menta kumba sanlay